Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler jana Baytegu kanalının kaptalçılары. Bugün 4-aprel 2021 Özgön mal bazarındabız. Tagir aytkanda бүгүнкү чыгарылышта сиздерге базар озундагы сактап алынган реалдуу балларды тартып көрсөткөн аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп лайк басып колдоп туруңуздар. Азыр канча болду ага? 11 миң сомго алынып турабыз. Качкар экен. Kança deydi? Ага. 36 oldu. 36 миң сом болду турна турпок. Ургач турпок экен. Мына ургач турпок 32 миң сомго сатып алынды. Азыр базардын өзүндө эсептешип атышат. Расчет кылып көрүңүздөр ушул 32 миң сом болду. Ургач турпок экен. 12 миң сом болуптур. Мына козулук кой экен. 12 миңге алыптыр. Канча болду кой экен? 12 миң сом. Kança oldu aga? 71 ming so'm bo'ldi buni. O'zi ekan. Ha, nal erkek torpoq sotib olibdir 29 ming so'mga. Paroda torpoq. 25 oldu. 25 ming so'm bo'ldi buni torpoq. Urg'ash torpoq ekan. Bo'laga. 16,5 oldu. 16,5 ming so'm bo'ldi buni qo'zlarga. Mana bunajin 50 ming so'mga sotib alınıptır. Sotib olishga bunajin ekan. 50 ming bo'ldi deydi. 31 dan bo'ldi aga? 31 mingdan bo'ldi turna. 3 erkek torpoq ekan. 31 mingdan. Qanchadan bo'ldi aga qo'ylar? 11 dan? 11 ming so'mdan bo'ldi turna. 4. Mana 11 ming. Qo'chqor ekan berkinsa, alg'ani shu qo'ylar ekan. 200 so'm 16. 200 so'm 16 ming bo'ldi turna. Qo'zil qo'y. Siz qancha oldi ava? 12,5. 12,5 mingdan qo'zisi. Qarmoq turib ko'taryapti mana. Qo'y, 12,5 so'mga olibdir. Turpoq. 36 ming so'm olibdi, urg'ash turpoq. 40 ming so'm olibdi, erkek turpoq. Qancha oldi? 80 ming so'm bo'ldi turna. Hayır, beygin. Na, at 110 ming so'mga sotib alınıptır, qarаңыздар. Negisi o'zi yaxshi atgan turish turpati. Ta qancha oldi aka? 37 ming so'mga olibdir, biri olibdir deydi. Hozir olishib ketdi. 6 ming so'm bo'ldi turna hozir. Kishiga bo'ldi 6 ming so'm. Qancha oldi? 87? Son 87 ming so'mga alınıptır. Torpog'i urg'ach ekan. Torpoq qancha oldi ava? 40.600 so'm bo'ldi. Mana erkek torpoq ekan. 40.600 bo'ldi. Jo'adan boshlaydi aka. Qanchadan bo'ldi? 15 ming var, 14 ming var. 15 ming 14 ming arqil bo'lib tur yerda. Qo'zilib qo'yilgan bardig'i. Torpoq qancha oldi ham? 50 ming bo'ldi. Mana 50 ming so'm bo'lib tur. 1 yoshga yetar ekan. Urg'ash torpoq. Oldi aka? 38,5 ming so'm bo'lib tur, erkek torpoq ekan. Oldi? 55 ming so'm bo'lib tur. Erkek ekan. Satılmadı o. Nal tay 63 ming so'mga sotib alınıptır. Erkek tay ekan. 63 bo'libdir. Nal iki torpoq 52 ming so'mga sotib alınıptır. 52 ming so'm bo'libdir eko. Eko tem urg'ash torpoq ekan. Torpoq qancha oldi aka? 41,5 ming so'm bo'libdir mi? On altıga? 16 bitti mi? 16 ming so'm. Yaxshi. Qanchadan bo'ldi o? Qo'lar. 48 dan bo'libdi bunda. Erkek torpoqlar. 5 başkan. 48 mingdan bo'libdi. Qancha oldi o?
Oy. Özü mü? Torpa özü okşaydı. Kança aldınız? 49? 49 bin son boldu buna. Urgaç. Ukam kança oldu torpak? Ana çocuklar demek ki demiş. Sizden mi? Kança aldınız? Neme? 21 bin aldım. 21 bin boluptur. Erkek torpak eken. Baytı mı? Nal attı. 200 bin son satıp alınıptı. Satıladı mı? 91 bin son alınıptır. Gerafort. 91. Gerafort para da 91 boluptur. Nal 100 bin son satıp alınıptır. 100 bin alıp düşkede ödedi. Kaç oldu? 31? 30. Kaç oldu? 30. Ekoteng. 30 bin. Bul dele 30 binden ekan. Bardı 30 binden alınıptır. 550 boluptur. 73 bin so'mga satup alınıptır. Bir. Baytal satup alınıptır 64 bin 500 dediniz ha? 64 bin 500'ge alınıptır tay. Жақшы. Bargasın bersin. Aldı 30 binge. Tay 30 bin so'mga satılıptır. Tay 30 bin so'm bo'ldi. Baytı be. Urgaç erkek be? Erkek eken. Aldım. Kaça 60 bin so'm dedi? 60 bin so'm puldun ko'zuna qaramay berdim shu bolaga. 60 bin so'mga alınıptır buna. Baytal ekeni. Ha. Şirinkana 1000 so'm. Bargasın. 60 bin so'm boluptur. Şirinkana 50 bin so'm beresiz deysiz ba? Урматтуу агалар, азыр биз Өзгөн базарындагы престердин бааларын билгени келдик. Чөптүн баалары. Ушул БД пресс 320 сомдон сатылып атат экен. Эспарсеппи? Эспарсеп экен. Эспарсеп 320 сомдон сатылышы 320 сомдон болот экен. Азыр эми ушул катары биз бул жактан колдон келишинче сурап берели. Канчадан болот атат чөп пресс, БД пресс ошол боюнча силерге маалымат берип кетели. Мына сизден ага? Канчадан болот атат? 330'dan aldım. 330'dan aldınız. Aldım. Esparsep. Bedepres. BD Presken. 330'dan aldın deydi. Allah razı olsun. Bu kadar hem çetten tartıp sırap ketivereli. Kançadan bol odat. Bul Pres'ten eğileri görünbeydi. Pres kimden gel biliyorsun baka? Neyse çok eken. Az bu dakika ötüp duran sitelerge. Nerede? Bayla açatken. Yüge bir çöp yüktep ettirdiğinden onları alıp. Fransız aldığında torpa yüktep duruyor. Ardından şol Pres yüktü alıptır. Pres kançadan boluptur aga? Kançadan aldınızlar? 330'dan. Bede. Bede 330'dan alınıptır ne bede presler. Bunda çöp pres kimden eken aga bilbeyiz. Aga. Çöp pres kimden eken bilbeyiz. 300'dan. Çöp pres 300 somdan eken bunda çöp presler. Rahmat. Anam nerge dağı boğulay çöp geliptir aların. Negedir esi görünbeydi. Azın şu jolun boyuna çıkıp jolun boyundan biz surap bereli kançadan bol odat. Çöp pres, pakal prestin malumat alıp beresiz. Anıktan biz menden birge bolup turuңуздар. Nal çöp pres 310 somdan bol odat eken. Şu jolun boyundağı çöp prestin baalары 310 somdan deydi. Al şu katar eni buldatta şu jol boylu büt bardığı çöpten mında Matis'e birden 2'den kılıp çöptörden жүктөп алып кете башташат экен. Азыр кыйла чөпкө көбү эме болуп атат да. Çöp канчадан болот ага? Çöp 330 som bedepres. BD Press 330 сом. 330 сомдон экен. Ayakta tartıp ketmez. YouTube'ga Bizi tartıp koy bizi. YouTube'га салам деп коюңуздар. Salam. Salam Kırgızistan. Салам Кыргызстан дейт, машалла. Kaçta çıkarasın? Байтыбай YouTube каналынан чыгат. Saat kaçta? Бүгүн кечке чыгат буюрса. Көрүңүздөр. Көрөсүздөр. Ооба. Байтыбайдан биз мына үстүнөн дагы. Ака, BD Press'pi? О, ага. BD Press'pi? Kança oldu at? Kança oldu at bizi? 320. BD Press. BD Press 320 som. 320 som deydi. Yakta maştadan topta bağlarda sırı odat. Kançadan bol odat keyin depçi. Az bir yerde dağı çöp press. Çöp press kançadan mutlu ka? Sizden be? Kançadan bol odat? 320 somdan beri özet. Maylı. Жақшы, Allah razı olsun. Neden dağı? Mına laboda kimden eken? Mına laboda kimden eken? Çöp press. Sizden emes be? İyi, siz yok ki, az nereden? Mına porterdeki çöp kimden?
Aldыңыздар ба? Же сатылабы? Қаншадан болады екен? 320. Çöp pres ha? Çöp pres 320'dan болады екен. Az nerede дағы фура менен дағы негедир. Фура менен кепти чөптөр. Азыр ошол жерден дағы biraz маалымат алып берели. Канчадан болуп атат чөп престер? Суралычы канча болуп атат экен? Assalamu alaikum. Çöp kaçadan oldu aga? 320'dan oldu. Çöp pres ha? Çöp pres. Kölden geldi. Na, kölden geliptir bizge. Kölden geliptir. 320 somdan deydi. Boluş ha 320 ha? 320 boluş oldu atken. Kölden gelgen çöp pres. Yaxşı. Tarttık. Nanday fura menen geliptir. Kölden buyursa. Mına urmattagılar, ejiler, bugün biz қолдан келишинче Өзгөн базарындагы çöp пресс, çöp базардан маалымат алып бердик. Çöптүн баалары бүгүн чынында аябагандай көтөрүлүптүр. Азыр уже негизи жайлоого кете турган болуп калды. Көпчүлүк ушул үйдө кармай тургандар бир аз кыйын болот да. Андайын ушул видеого эгер çöp сатуучулар болсо, бир аз мына дыйкандар болсо, дыйкандан дыйкан алса, эми арзаныраак чөп да ошентип бири-бирибизге мындай жокчулук малда жардам бериңиздер иншалла. Комментарийга çöp сатам, мындай бойло арзаныраак деп номериңиздерди жазып койсоңуздар, çöp алам деген агалар же эжелер болуп калса, ошол номерлериңиздерге байланышып, ошол жактан дагы бири-бириңиздер менен соода кылсаңыздар болот буюрса иншалла. Ошо тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.